Empakeze z'abavuji b'emotoka n'epiki ezesirwe mbara rukarire Kimburu Autocross Rally neza round ya kana akarenda y'umwaka ogo kandi n'umurundi gwo kubanza ziri kutebekanisibwa omucyanga cya Ankole. Kimba kubiza ndi njija mumbalala nze nkola yange nonya buwangu sala kuba namba 3 nonya buwangu yombera 2 ebanna kuyamanyi nnyo teka tebadde mbira okutuuka ku lunaku luno olina okubanga otegeteese bulungi abakulu baffe aba federation okukkiriza osobole okutuuka ku lunaku luno. Ezistebekanisibwa bambara na Southern Motor Club kandi abavuji abarazetabamu nibiza kubana bahanahana aha buringo bwa kilomita 6 n'obucweka 9 ziri kuvugwa emirundi 2 ziri kubaho ebiro bina byo kwezoko arwa mukagoro ahari mwesigwa resort omu district ya Kiruhura. Ebyo bikiryaho omupaka z'abakozi b'ekitongole cya Vision Group muri Mbarara timu ya Blue esingire ya Orange na Goremwe aharubusha omuzano guzanwa Kishayika Chekam. Ompira gwagenda ngokutwenda munonga ebyo kubanza oba tutera no kujankantara mwerizo obutwiza twatandika kutemba twazo mu cyakabiri twatujya hansi twazo mu cyakabiri so turon twija ompira gwagenda je kandi next time twatagarikiremo za kubantu kwataba aba ready abtarjiremo zo kubakereza indi shot. Of course team twakene plan tutandi kompira konka plan twakitebekanise abashija ba shomaje maximum pira naturally have no way at try. Let us wait for the next game. Kanu shangwe chikopo mwacherga of course empire kiriyo konka tukuranira imyanya chikopo cyo mpira nko twabagambire temu yo kubanze katubwera kandi tuberaganise kugira ngo hati timu zirakora teho zona za kubantu kora win so twasigaze win zishatu kazaha kimeza twatware chikopo. Empakeze mu timu ina kandi zebembirwa ba yero abino bonero mukaga.